अनिवार्य दठे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नाला सोसव ने गुड पुलांगो ऐतिहासिक कातिप्यह शुक्रबार क्यंगुदु ठौने नगुने छिन्निनो टक नियानि था तिथि पौराणिक विष्णु पुराणे आधारित प्याह क्यंगु कातिप्यह ठुसी न्युनि जग सीमित या ट्यंगु खसा शुक्रबार 12 अवतार क्यंगु ख बहने 8 बजे लिपा येल ल्यागु चंगु काति दबुली 12 अवतार प्याह केनागु धका कार्तिक नाथ संरक्षण समिति अध्यक्ष किरण चित्रकार थयादिगुदु येल महानगरपालिका 16 वडा समिति पाखे ऐतिहासिक कार्तिक प्याखया अवसरी बुधबार कार्तिक दबुले कार्तिक नाथ संरक्षण समिति यात 12 पवन्या मुकुटो अक्षिकोष स्थापना नीति छिगु लखटकया जेक समिति अध्यक्ष किरण चित्रकार जो यात ललागु ख सोसव गुई ने गुड न्यानिसे मतिक कयावया चुंगुली परम्परागत काय मियाट ठुगुसी कोरोना जोखिमिया दफे ठुगु प्याख निनो जुसाना केनिगु निने जुगु चित्रकार थापुदु संसारिया छुन देश यदि कोरोना खोप टेकल ठासा नापाङको लटेहे प्रयोगिया खनिगु डेया द मध्ये नेपाल लाना चंगुदु कोरोना खोप टेकल ठासा तुरन्त न्यायमाली ठका कानुनी व्यवस्था मिले या त नेपाल सरकार आदेश मार्फत कानुन समेत बिठुको गुदु तर विज्ञते सठासा कोरोना खोप नेपा दुहावैपले उकिया सुरक्षा या टठंगु हत्या बिगु बिचा न्याने टे हगुदु खोप तयार जीवन नेपाया 20% जनताया लागि चकनी गाक खोप दुहावै उकिन 3% खोप कोरोना विरुद्ध फ्रन्ट लाइन चुनाव जायना चोपी मनुते तहे बि मागु प्रवादान्दु बाकी 17% खोप जक पिने बजारे वै संस्था थपिन्छनी नापा खोप क्याट कुटयाइबले खोपिया वितरण टढंगु लपु समेत पिका फैगु अनुमान न बिकेटेस याना हगुदु अथे नेपाया लागि ठका हगु खोप दठु हे खुया भारत पाखे मि यंकीगु खतरा न उलिहे टुगु खन बिकेटेस थागुदु विश्व स्वास्थ्य संगठनले से आबद्ध डाक्टर सुडेल खनाल नापा हेपाटाइटिस बी या खोप न नेपाल खुया भारतीय निर्यात जुगु खलुमकु से कोरोना या खोप वो स्वयान निय महत्वपूर्ण जुगु जुया थजागु सम्भावना अझ उपोदैगु बिचा नेक्नादिगु दु ठौकने कोरोना सिपिनी व्यवस्थापन सेना याना चोथे हे कने कोरोना खोपिया सुरक्षा न सेना हे या मालिकु बिचा समेत वेकल तयारीगु दु नेपालले कोभिड-19 कोरोना भाइरस या संक्रमित ल्या 2,29,343 थ्यंगु डो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कठा शुक्रबार 1,703 में सिके संक्रमण पुष्टि जुगु ख अठे वंगो 24 घण्टा दुने 1236 मलंगा अस्पताल वसेले दिस्ता चोपनेगु ल्या 2,10,671 थ्यंगु डो नेपालले 17,273 म सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुनाचंगो डो वंगो 24 घण्टा दुने 23 म सिसेली कोरोना संक्रमण सिपिनेगु ल्या 1435 थ्यंगु मन्त्रालय न टागो डो न्याय परिषद सदस्य प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ या संसदीय सुनवाई समिति पाखे अनुमोदन यागोडो शुक्रबार चंगो समिति या मुजा न्याय परिषद सदस्य प्रस्तावित श्रेष्ठ या सर्वसम्मति पाखे अनुमोदन यागो ख नेपाल बार एसोसिएसन समिति या वंगो कार्तिक 22 गते श्रेष्ठ या सिफारिस यागो ख संघीय संसद या संयुक्त मुजा व संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली 2075 या नियम 26 या उपनियम 5 बमोजिम न्याय परिषद सदस्य श्रेष्ठ या अनुमोदन जुगोटका सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण तयारीको ख रुकुम पश्चिम 820 कोट नगरपालिका जन्ती जनावको दुर्घटना जुया पेमसिकुडु शुक्रबार बहनी जुगु दुर्घटना 820 कोट नगरपालिका 8 या कलिवान नेपाली पी ज्यादया आईटी चनारा ने छदया गोरे नेपाली वो खुई खुदया सार्के नेपालीया घटनास्थले हे सिगोठका जिल्ला प्रहरी कार्यालय न ठयादिको दो घटनास्थले वडा नम्बर 8 या हे ने ज्यादया लाल बहादुर नेपाली गम्भीर घाइते जुगोठका जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक ठग बहादुर केसी जानकारी ब्यादिको दु नेपालीया शरीर ठिटी अंग खापा जुगु ढका वेकन ठयाटिको खस वेकयत उपचार नीति 8 कोट नगर अस्पताल निको गुदु 8 कोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 या दाजेपाखे 10-12 जन्ती वना वम 10 या खारी खोला लिहा वया चंगु रा 1-589 नम्बर या जीप दाजे दुर्घटना जुगु ख जीप चालक वडा नम्बर 9 या हे दिली बहादुर नेपाली बिशवना चंगुदु वया त मालिगुजा जुया चंगुदका प्रहरी न ठयादिगु दुसा जीप सडक पाखे छन्दै 100 मिटर कुए कुटुवंगु थका न प्रहरी ठयादिगु दो
वंगो कार्तिक महिना जग वैदेशिक रोजगारी वनी गुयानी दिन हेडो सोया उपो नेपामी पिन्सा श्रम स्वीकृति कागुदु कोरोना महामारीया विदेश लिहा वपिव नेपाली हे बेरोजगार जुया चुनाचो पिन्ट नाप रोजगारी बिगो थका सरकार ठया चोबलेन ने दो ने सौ गुइ नेम वैदेशिक रोजगारी लागि श्रम स्वीकृति कागो थका वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताचल जानकारी ब्यादेको दो थो संस्था विश्व ठिठी ने सो देशे वनीको लागि श्रम स्वीकृति कापिनेको ख उपि मध्ये खुडो वनी सवनी पेम हाक्न श्रम स्वीकृति कागो खसा जिन्या सव चे सोमतासा श्रम स्वीकृति कागो ख वैदेशिक रोजगार कार्यालय या कठन्टकले आपा कटार वनेको या नीति सोतो गुइम साउदी या नीति नि सोसव खुइनिम वो अथेहे युएई वनेको या नीति जिन्सा सव नेम श्रम स्वीकृति कागो थका थायादेको दो गुल्मिया इस्मा गाउँपालिका जीव दुर्घटना जुया न्याम सिगुदो इस्मा 4 हुल पाखे तमघा वयाचोंगो लु 1J1166 ल्याया जीव सुठे सडक कुटुमना दुर्घटना जुगो इस्मा प्रहरी चौकी या इन्चार्ज मोहनलाल अधिकारी तयादिला वेकया कथा जीपे डुपी सोम मिज व निम मिसा सिगुदो इस्मा गाउँपालिका 4 या 65 दया डम्बर बहादुर टिटाल 33 दया चित्रबहादुर दलामी 30 दया बसन्त दलामी 33 दया धनबहादुर अछामी व मालिया गाउँपालिका या 5 या 80 दया सुन्दरी थापा सिगु जिल्ला प्रहरी जाको गुल्मी या प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण लाल श्रेष्ठ तयादिला दुर्घटना लाना सोम घापा जोगो डोसा दुर्घटना इस्मा गाउँपालिका 4 या 19 दया परशुराम थापा 28 दया सरस्वती दलामी व 26 दया कमल टिटाल घापा जोगो डो घापा जोपिन त उपचारले लागि गुल्मी अस्पतालले तमगाए यंकोगो डो ढका प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठ तयादिगो डो मोरोसत पुनर्निर्माण या जा वैगु बैशाख 12 गते दुने कोचाकेको कठन ज्या जुया चोंगो दो मिग मोरोसत या लिपाङको तला ठा टंकेको ज्या जोगो ख मिग अन निग ठा टंकेको ज्या जोगो ख 2072 साल बैशाख 12 गते वगो टप ख्याच मोरोसत क्षति जोगो ख वंगो असार टकया दुने पुनर्निर्माण या जा पुवंकेको ता टयाटगो खसा न विश्वजंग कोरोना भाइरस या संक्रमण या कारण नापाङको सोला टक बालक ज्याया मख गुली पुनर्निर्माण ज्या लिबागो ख वया लिपा निषेधाज्ञा डठविन निरन्तर रूपमा ज्या न्यानावना चोंगुक डो मोरोसत डेकेको नीति बागमती प्रदेश सांसद राजेश साक्य या नेतृत्व छगु समिति डेको खसा उगु समिति या निर्देशन कठ पुनर्निर्माण या ज्या ज्या चोंगुक ख येला महानगरपालिका या नगर प्रहरी बलय प्रमुख सीताराम हाचिथुया त कोरोना भाइरस संक्रमण जुगदो ज्वरो ओसेरी परीक्षण याएको छुले वंगो मंगसे 4 गते पीसीआर पोजिटिभ वंगो वेकला थयादिको ख वेक ठगु हे छि आइसोलेसन चुना दिगु दुसा थोए दथुइ वेक फ्युसाया कामना याछि ललितपुर महानगरपालिका मेयर जिरबाबु महर्जन पौछया दिगु दो थयाको बुखान थनेको जागुदु प्राविधिक भाषा दिलीप महर्जन या त यको सुपापिसी जी सञ्जिला महर्जन अले जी नरेश थेचमे या त न भने त ओज ब्यादिसा छिगु थया दि पिजीमा सुबा जय मावे